سلام ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنە ساعت 6 ئێوارێ ئەژوارە پێشکەشکەم و بڤان و چەیانامێ دەست بە بولتەنە خوا بکەن. لە گۆڕژیدان خۆجهەیە ئێرۆ پشتی نیڤرۆ قەسەدێ بە تەمامی خوا ji bajarê Serêkaniyê Rojavayê Kurdistanê vekşand. Heroha jêderan gotin ku qesedê li gel karwana xaça Sorya navdewletî û bêçek xwe vekşandiye. Beriya niha jî Rêdor Xelîl berpirsê peywendiyên giştî di qesedê de ragihandibû ku qesedê wê ji navçeya Sînûrî bi dirêjahiya 120 kîlometrî di navbera her du bajarên Serêkaniyê û Girê Spî û bi kurahiya 30 kîlometrî xwe vekşîne. Koma civakên Kurdistanê kecekê dijatiya xwe bo rawestandina şer li Rojavayê Kurdistanê ragihand û daxwaz ji qesedê kir ku di şer de berdewam be. Di roja dehê de ya êrişa Tirkiyê bû ser Rojavayê Kurdistanê kecekê daxuyaniyek belav kir û di daxuyaniyê de dijatiya xwe ji rawestandina şer li Rojavayê Kurdistanê ragihand û got ku ev rêkeftin rawatiye bi dagirkeriya Tirkiyê dide. û Donald Trump bi vê rekeftinê Erdogan ji haleteke hestiyar rêzgar kir. Herwiha kecekê piştevaniya xwe ji bo radestkirina Rojavayê Kurdistanê bo rejima Esed nîşan da û got ku êrişa Tirkiyê û rekeftina hatiye kirin bandorê li ser yekperçeya Sûriyê durust dike û pêwîst e netewîniya girtî Rûsya û Amerîka Yekîtiya Ewropa helwîsta xwe di vê derbarê de hebe.
گروپên çekdar di binpêkirînên xwe de li Rojhilatê Feratê û Rojavayê Kurdistanê berdewam in. Ya herî dawiyê li Girê Spî çekdarên Elşamiyê malên sivîlan desteser kirine. Grupên çekdarê nav li xwe dikin artêşa niştîmanî di binpêkirînên xwe de di dermafê sivîlan de berdewam in. Heman binpêkirîn ku li Efrîna Rojavayê Kurdistanê kirine û dikin, li herêmên Rojhilata Feratê û Rojavayê Kurdistanê jî encam didin. Di çarçoveya operasyona Tirkiyê de gund û bajarok û bajarên ku ew grup derbas dibin dest bi kiryarên xwe dikin û malên sivîlan li jêr navê xenîmeya şer desteser dikin. Li gor jêderên xwecihê û çalakvanan hin wêneyên ji Girê Spî belav kirine. Têde diyar dibe ku grupên çekdar malên sivîlan û dukanên bazirganiyê ji xwe re desteser kirine. Li gor heman wêneyan xuya dibe ku li pêş çavê hemûyan çekdarên Elşemiyê mal û dukan li jêr peyva Mehcûz Ebu Abbas, Mehcûz Ebu Merwan, Mehcûz Elşemiyê an ku desteser kirî ku ew mal yên Ermeniyan e li ser navê xwe tomar kirine. Ji bilêweyekê jî beriya çend rojan çekdarên El Emşat gundê El Eziya yê ser bi Girê Spî ve bi temamî dizî û kel û pelên navmalan ji xwe re birin. Tevî ku ew gund yê Ereban e. Wataya buhaneye ku bibêjin ku ew peyedê ne tune ye. Laliyekî din perçe dengek tomarkirî li ser torên civakî belav bû. Têde fermandarekî Ereb nameyekê ji çekdaran re dişîne û dibêje Rojhilata Feratê ne wek Efrînê ye. Divê diziyê têde nekin. Wata banga dirûstkirina bingeheke gelerî dike. Lawma divê bi diziyê ranebin ji ber ku li wê derê xelk Ereb bin ne wekû Efrînê hemû Kurd in. Ji dema operasyon dest pê kiriye kiryarên kuştin, desteserkirin, lêdan, berdana guleyan û diziya malan ji aliyê wan çekdaran ve têne encamdan. û heman sînaryoya Efrînê li pêş çavê Tirkiye li wê derê jî dubare dibe. Grupên çekdar perçe vîdyoyek belav kir. Têde sloganên Daişê û grupên terorîst dibêjin û gefa tunekirina Kurdan didin. Li gor perçe vîdyoya ku hatiye belavkirin têde çekdarek gefa tunekirina Kurdan dide û dibêje ku bi serjêkirinê em ê werin we. Heman çekdaran dibêjin ku ew li serê kaniyê ne û ew ê di nizîktirîn dem de desteser bikin. Em ê bi hev re hûvatiya wan grupên çekdar temaşa bikin. بسم الله والحمد لله من داخل مدينة رأس العين ثوار الموالي كفو عيال موالي بالذبح جيناكم يا كفر يا مرتدين بإذن الله جايينكم ساعات قليلة وتشوفون الرؤوس جايينكم بإذن الله محمد أبو عدي وما النصر إلا من عند الله. هەروە پەرچە ڤیدیۆیەک din hate belavkirin têde heman çekdaran soza derbasbûna bajarê Serêkaniyê didin ji bilê wêyekê jî soza çûna bû bajarê Bû Kemal yê Dêrazorê didin. Heman perçe vîdyoyê de diyar dibe ku çekdarên ser bi opozisyona Sûriyê ve slogan û duruşmên Daişê wekû baqiye bilind dikin. وميماتي باش نقوم بالاستعداد لاقتحام راس العين وان شاء الله قادمون يا مدينه البو كمال والحشاره والقريه ومدينه الميادين ودير الزور ان شاء الله بعون الله قادمون باقيه Zarokekî 14 salî ji welatiyên gundewarê bajarê Tiltemir li Rojavayê Kurdistanê di encama topbarana hêzên Tirkiye û grupên çekdar yên bi ser ve birîndar bû. Ew jî piştî ragihandina agirbestê ji aliyê Tirkiye û Amerîka ve. Ew zarok ji gundê Tildiyav li gundewarê bajarê Tiltemirê ye û hatiye veguhestin ji bo nexweşxaneyê. Malbata wî zarokî dibêje ku hîn topbaran li ser wê deverê berdewam e ku di encamê de ew zarok jî birîndar bûye. Wezîrê Berevaniye yê Amerîka dibêje tê pêşbînîkirin hemû leşkerên Amerîkî yên ji Sûriyê vedikşin li Rojavayê Iraqê bicî bibin û karê xwe li wir berdewam bikin. Piştî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriye û Rojavayê Kurdistanê, Wezîrê Berevaniyê Amerîka pêşbîniya bicîkirina wan lê Iraqê dike. Ajansa Sputnik ya Rûsî li ser zarê Mark Esper, Wezîrê Berevaniyê Amerîka belavkir û ragihand tê pêşbînîkirin hezar leşkerên Amerîkî ku ji Sûriye hatin vekşandin berê xwe bidine Iraqê. Esper her wiha da zanîn ku hêzên Amerîkî niha veguhestina wan berdewam e û
ئەگەر هەیە چەند هەفتیان بێندا و نەکو di çend rojekê de ji Bakurî Sûriyê li Rojavayê Iraqê bicih bibe û ew hêz dê alîkariyê di berevaniyê di ber Iraqê û şerê rêxistina Daişa terorîst de bikin. Di heman mijarê de jê dernamadiyayî Sûrî yê fermî belavkirin roja şemiyê 19 cotmeha niha hêzên Emerîkî radara xwe li baregeha Çiyayê Ebdulezîz li Rojavayê gundewarê Hesekê beriya vekşanê rûxandin. Li gor Ajansa Sanaye Rejimê jî Wezareta Berevaniyê Rûsyê hêzên Emerîkî baregehên xwe li gundê Qesrik li ser ya Tiltemer Qamişlo beriya vekşanê bomberêj kirin. Li gundê Dadad jî lê min bica Bakurî Rojavayê Sûriyê baregehên xwe vala kirin berê xwe dana sînorê Iraqê û çekdarên rejima Sûriyê jî niha li cihê wan bicî bûne. Herwiha baregeha Aşên Minbicê bi giştî hat valakirin û ew yek di daxuyaniyekê de roja sêşema borî jî hat tekeskirin. Li Rojavayê Kurdistanê hejmarek baregehên Emerîkî hebûn ku beriya çend rojan hêzên Emerîkî baregeha xwe li Xirabişq û Sirîn li herêma Kobanê valakirin. Da ku rejima Sûriyê li wir bicî bibe. Îro jî hêzên Emerîkî baregeha xwe ya Tilbêder li Hesekê rûxand ku ew baregeh firokxaneyeke leşkerî jî li xwe digirt. Roja nihêvê mehê beriya destpêkirina operasyona Tirkiye li ser Kurdistana Sûriyê Emerîka vekşana hêzên xwe ji deverên Kurdî ji nişkê ve ragihand. Ciraya kesk da Tirkiye da ku operasyona xwe dest pê bike. Wezîrê Derve Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu ragihand ku Tirkiye naxwaze yek endamên YPG li devera aram ya egerhatî bibîne. Piştî bi dawî hatina 120 demejmêrên agirbestê, Oğlu herwiha amaje kir ku ew ê li gel Rûsyê derketina YPG ji Minbic û Kobanê û Qamişlo sêşema bê gengeşe bikin. Oğlu amaje bûyeyekê kir ku Rûsyê metirsiyên wan ji hebûna YPG li ser sînorê wan berçav digire û ew ê li devera aram bin di dema vekşana YPG de. Waw çavdiriya hemû gavan dikin û tekez kir ku bi dawî hatina dema agirbestê ew naxwazin yek endamên YPG li wê deverê bibînin. Oğlu got jî ku ew ji Rûsyê dixwazin ku alîkar bin bi wan re. Kremlîna Rûsyê dibêje eger heye pêşatayên dawî li Kurdistana Sûriyê ziyanê bidine çareseriya siyasî li Sûriyê. Dmitry Peskov berdevkê serokatiya Rûsyê îro di hevdîtineka televîzyonî de ji bo kanala Rûsya Yek eşkere kir ku operasyona Tirkiye û pêşatayên dawiyê li başûr Rojalatê Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê cihê dilgiraniyeke mezin e li ba Kremlîna Rûsyê û eger heye ziyanê bigihîne çareseriya siyasî li Sûriyê. Belê temaşevan hêja li ser rewşa meydanî ez ê berê xwe bidim Hesekê li cem nûçegîhanê me Dara Abdo dembaş serêkaniyê rewşçawa ye kî niha li serêkanî dimîne? Belê. Nispetî serêkaniyê anha çekdarê gopser Tirkiye tenê ewana tê dimane û dikarim bêjim wek qesedê destpêkiriyê xwe dikişîne ji serêkaniyê. Evaya heye nispetî derdorî serêkaniyê menacîr aliya ewana bûne noqtê rejîma Sûriyê tê de hene. Ez dikarim tiştî tîdî jî zêde bikim tekez bikim ji vê spê de saetên nehê sibeha de wek hêzê evê Emerîkî wek rengê kişandinê hebûn seriya duelî Tiltemerê berî didan Qamişlê yanî hêjmarek pir ji hêzên Emerîkî bûn û her wiha firokek jî li ser wan difiriya wekî got hîmayeta wê dikir got derbas be. Yanî tişta me fêm kir yanî wekî ji Minbicê dihat 4 saetên nehê sibeha gîhabû Tiltemerê her wiha riya seriya duelî berê xwe dida Qamişlê. Baş e Dara yanî artêşa Tirkiye û grûpên çekdar bi fermî derbasî nava bajarê serêkanî bûne. Belê. Bi fermî ana di bajarê serêkaniyê û her cî zaft kirine û em dizanin wek îro jî lê em bêjin heyva sor ya duelî îro bi nêzî 20 otomobîla jî derbasî serêkaniyê bû
جو كاربه هاجر بريندار الورهبن ياج كسي قد بن خانيان دمابي ياد هولدان اوانجي درباس بون دور يعني از كارم بيجم دور ساعات ده صباحا 11 جيهانا سري كانيه ودور ساعات دو او اوتومبيلانا ديسا وگريانا حسكي يعني دماكو جروبين چکدار درباسي سريكاني بونه تو شرو پفچون افبرا ارتشا تركيا وجروبين چکدار جاليه كي وقصده و روندان يعني انا از تشتاق انا حالي حاضر اف يعني اف هي 24 ساعات دنگ تقينا ناي يعني راوستاندنك هي راوستاندنك شر هي اف 24 ساعات بري ويك حبا حبو بس انا از نكارم يعني از بيجم شر هي تشتاقو دقهيما اف 24 ساعات دنگ تنيي شرهاتي راوستاندن مجال ددن جو هايفاسور ايا دولي درباس به هجر بريندار هبن وان درخن سريكاني باش الجور اگاهين و دارا بريندار هند نافا سريكاني دمانه يان همو هاتن رزگار کرنو درخستن يعني نتني بريندار يعني كس نهن نخوشن كس نهن بون وقت عشر نكاري بون دركبن درنوان دردخن يعني باجار سريكاني ايرورو بويه باجاركي يعني تشتك تجيان تيد نمايه جبولو يعني اف هاي فاسور چون يعني حتى ايق نبرين دار بيجي ويجي درخن حتى گو كارب ديسا باجار سريكاني جنبره جيانا خوا ببينه هر وهاس كارم بله دار دربار بن بيكرنان لگور آگاهين و او گروپین کو درباسی سرکانی بونه دست به بن پیکرن خو کرنه وکو دزیه و دست سر کرنه مالان بله يعني السر ديوارا نيفسيني سر دكانا نيفساندن افايا بعرا احرار الشرقيه افايا بعرا هيزا سلطان مراد يعني تشتاج خلق مرد بيجن ايغوشور هاتنه يعني ايگو جور هاتن بجاوي خوديتن گو كتن دكاني خلقي وفالا كرن كتن مالي خلقي وفالا كرن ويروجي اذكارم تشكي ديجي ليزي دابك يعني يكي محامي محمد باشو جمالا باشي او جي الزاوية وي الغربي سريكانية هي وان چكدارا يعني دست دانينا سر مالو ملكي وي باش روشا بريندارن چاوايا دارا لان خوشخانين حسكي روشا بريندارن چاوايا يعني تشتاقو ام علمي مدقيدش نخوشخانه حسكي يعني تشتاقو كاربن بكن جبوفان بريندارا دكن يانا قون يعني برينداري قو قالكي زور بوكي او زاروكي قولاشيوي هاتا شواتاندن او يعني ودق هيزن باجاري حوليري قو كاري بهترين روشاوي آرام بتختورياوي ودرمان كرناوي باش دارا يعني قالك مالبات وكم زانن سيفيل ده سريكاني ده نمانه چه عربن چه كرد بن پشتی کو ارتشا تركي يانجي جروبين چکدار درباسي سريكاني بون او هول ددن محاوله دكن کو وگرن باجار خو يعني زاني مثلا اف 120 ساعه يعني اوجي عالم وك بندنه كابشتي 120 ساعه جو درباس بن يعني وكي يعني الجور ام بهج مرن معناوي سيشمي وبقده افايا افتني بس جو بندبن حتى بيتش انجامي ويهني قالوا شرطي ببي يا شرطي نابه يا دن اف جروبي درباس بونه مترسين جوان هي هم عرباجي وهم كردار يعني جندي دردوري سريكانيه عرب كرد بن وان باركريه جور وبنابر بونه يعني اوجي نزانن كابي روش چيه كابي يعني مترسين اوانجي هي بندن حتى جو بنارن وچاوا كاربن وگرن ونگرن وشر دست بيبك يان
دەست پێ ناکە ئەس دکارم بێژم ئەوەکی باژارۆکێ زرگانێ ئەوژی یعنی ئەوژی هێژمارێک پڕ جوان گونداژی وانژی بارکردیە گوندێ خۆشی ژووی باژارۆکیژی یعنی مەترسین هەیە گۆ ئێری شەک ژوان چەکدارە بێ سەروان بەر نێزیکی سەرێکانیەیە بێگومان مەترسیە وان ji binpêkiranê jî heye dara gelek spas dara Abdo nûçegihanê me ji hesekê li gel me bû ji hesekê ez ê berê xwe bidim dêrikê li cem nûçegihanê me Ehmed Sofî Ehmed eger tu dengê min dikî rewşa dêrikê bi giştî çawa ye baş e hevkarê min dibêjin Ehmed Sofî ne amade ye Sabrî Fexrî ji Qamişlo amade ye Sabrî dema te baş be ew jî nûçegihanê me ji Qamişlo ye rewşa Qamişlo derdora wê çawa ye Sabrî rewşa Qamişlo îro çend ro aramî heye piştî got ew rêkeftin çêbû neqeba Tirkiye û Amerîka de lê tevlê vê awayî jî hêjî metirsiyek pir mezin di nava welatiyan de heye ew nizanin ber bi ku ve diçe ev rêkeftin wê piştî di roj dê rêkeftin bi dawî were ev molet wê bi dawî bê ji bo vî awayî jî welatî bi tevahî di metirsiyekê de dijîn ev çend ro ew nizanin piştî qedandina vê rêkeftinê wê çi bûyer çê bibin wê şer carek dî dest pê bike wê li serêkaniyê çi bixewime wê li van deverê dî bajarên dî wekû Qamişlo û bajarên dî yên Kurdî wê çi çê bibe ev metirsî di nava welatiyan de pir heye û cihê me dil nerihetiyê ye ew nizanin berê deverê bikû ve diçe tevlî vî awayê jî hinekî tevger li bajarê Qamişlo heye çûnû hatin ji xelk ji bo pêwîstiyên xwe neçarin ku derkevin herin werin karê xwe dibistan hêjî bi awayekî berfireh hêjî dest bi çûnû hatinê nekirine û xwendin karbêjî rawestîya yên deverê lê hinekî dikandar bazar vedibe êtirî xwe danê sibaha xelk pêwîstiyên xwe tabîn dikin metirsî heye ew dever bikû ve diçe welatî pir bi tirsin ji bo her du rojên golpêşiya vê rêkeftinê yani şer û pevçûn li eniya Qamişlo bi carekê hatiye rawestandin Sabrî şer û pevçûn çend rojên hatiye rawestandin qîn tiştek bûyer li nebûne lê tevlî vê awayê jî metirsiyek pir mezin heye di nava welatiyan de got careke dî şer çê bibe piştî got ev rêkeftin bi dawî were ev muhileta 120 demjimêran çavê xelkê teva li vê rêkeftinê ye got piştî vê roja sêşemê bi dawî were wê çi bibe ev hinekî dikarbêjî xelk tev di vê metirsiyê dijîn di vê demê de baş e Sabrî rewşa birîndaran çawa ye doh yanî nûçeyên lezgîn hatibûn belavkirin nexweşxaneya Fermaniya Qamişlo banga xwînê dikir em dixwazin tu ji me re amaje bikî ka rewşa birîndaran çawa ye tendurustiya wan çawa ye yên ku ji serêkaniyê hatine rizgarkirin ew birîndarê godo hatin rizgarkirin ber bi nexweşxaneya Ferman vê li bajarê Qamişlo hatin veguhestin û li wê derê tên dermankirin li gorî tê gotin gelek nûçe do belabûn got banga xwînê hatiye xwestin ji nexweşxaneya Ferman li dûvre jî karmendekî got li nexweşxanê kar dike da diyarkirin got heta vê gavê xwîn li wê derê heye û ew metirsiya mezin nîne lê tevlî vî awayî jî gelek welatiyan amedebûna xwe dana diyarkirin got herin û xwînê bidin ji wa birîndarê got li nexweşxaneyê jî baş e Sabrî rewşa mirovî rewşa derbederan çawa ye kesên ku derbeder bûne hewl didin hezir dikin ku careke din vegerin serêkaniyê û derbêsiyê û gundawarên wê taybet ku serêkaniyê bi temamî bi fermî kete bin destê grûpên çekdar û artêşa Tirkiyeyê de heta vê gavê ew kesên got derbeder bûne û hatine ber bi Qamişlo ve ji serêkaniyê û dirbêsiyê ew li vê derê li cem mirovên xwe li cem kesûkarên xwe dijîn lê ew mesela vegera wana ji bo malên wa ji bo bajarê wa hêjî nediyar û metirsiyê pir mezin heye ew nizanin ku ev
پشتی گو سرکانیه به تبایی کتی دستیبان گروپ آده هیجی مترسی هیه او زو بزو کسل مناگر وی داره او مزانن به روش چاوا به و چه انجامه به گوهرتنه به و زو بزو کس باور ناکم بو بگن وی داره وکشان هیزن امریکی چه باندور لسر خلکی کرد؟ اوجي باندورك ناري كاروان وان يعني من جهه خوين لشكري نوفان خوين لشكري فالا كرن بله افجي هنكي مترسيك بيتر خستنا بغلاتي عنده جو او دبيجن كو ام امريكيا دفج فيدا فري برداي ام ولاتي دترسن كو او نمازانن وكي وبشتبانيا وابكي وجهز واليغري بملتي ب او دبيجن ام بر كويدا فتشن براستي مترسيك برمازن جي حمه علي عنده دلي ولاتي عنده هي جبرنا دا كرنا بشروجا دبرين كردي جالكس باس نوچگان ما صبري فخري ج قامشلو تلقل مبوي از خوازم اماجا بويك بكم كو نوچگان ما ج حسكي دارا عبدو اماجا بويك كركو باجار سريكاني بتمامي كتي بندسته ارتجا تركي و گروپين چقدار ده او يك پشتي كو هزن قصده ج وي باجاري وكشيان و بري خدان جهندن دربار سيفيلان بلغوري دارا دبيجه كو سیویل هاتنه رزگار کردن لهینجی نهاتی تکس کردن کو اگر سیویل ده یانجی بریندار لسرکانی مابن یا نه درباره کسین مالباتن کو در بدر بونه هزر دکن جارا کردن وگرن جبر مترسیا گروپین چکدار براسی کس حتا نها هزر ناکه کو وگره بطایبت لگری سپی وکو نها در راپورتا مده جهاتیه گلک بن پیکرن و گلک مال لگری سپی دست سر کربون جالیه گروپین چکدار چه شامیه یان چه عمشاد بن هروها لسر باجار قامشلو لگور نوچگهانی ما گوتیه کو روش اوه چند روژن آرامه لفو تفگر یا بازاران آساییه دکان به شیوه که برچاف تینه وکرن در بدر لجم کسوکارین خونه لی بریارا وکشان هزین امریکی باندورک ارینی یانجی نینی لسر خلق قامشلو کریه جه قامشلو از برای خو بدم گریسپی چالاکوانک لگلمه دنباش بریز روشا گریسپی ام بخوازن تجمارا بحثا بن پیکرنین کل گریسپی و گندوار وی چه دبین تجمارا بکی برز اگر تو دنگی مدکی ام دخوازن تجمارا بحث بکی که لگری سپی چه دبه یانجی لکوبانه لمن بجی هیزن رژیم سوریه چکدان رژیم سوریه لوی داره تینه دیتن روسیا تبی کوراگ هندیه کو او دبن هجمونا خدایه عین عیسی و کوبانه و من بجی روشا وان دوران چاوایه باش از پرسا خود دوباره بکم هفکاری می دبیجن پیوندی هاتا گریدان برز تو جه گریسپی لگلمی ام دخوازن تجمارا بحث بکی روشا گریسپی پشتی کو گروپین چکدار در باسی وی باجاری بون چاویه بن پیکرنان چاوا انجام دادن دیاره نه آمده حتی کو آمده به مجارک دن بکرن جم هفکاری جم چالاکوانه کو جگریسپی بمره لین هاجی وکو شروع کرنا سیاسی جوان پیشاتین داویره از برای خو بدم هر یک جه احمد موسی شروع کار سیاسی هروها لور لاستودیو برز نوردین عثمان روزنامه‌وان و چالاکوان لگل منه اون هر دو به خیراتن برز از جمعیت دست بکم برز نوردین وکشان قصد جسریکانیه به شروع پفچون مچاوا دبینن گلو د برجواندیا خلق سریکانی و روجاوای کردستانی دبو دست پێکێ د سپاس بووە سلااو و ڕێژ بۆ جانی شەهیدا ڕەحمەتی لە هەموو شەهیدێن مەبن ئێ کورد و کوردستانی ڕیا خەباتێ سەرساغیش ماڵباتێ وان دخوازم خۆش ساغی و سەلامەتیش بریندار دخوازم تمیان ڤاد و بارەتکن ئەف شەڕی هانێ نەشەڕێ کوردستانە سووری بوو پارتیەک سمبۆلێن پارتیەکێ دن لەش دەرڤی سینۆری کوردستانە سووری هەلددان پارتیا پێدێ ئال و دروشم و سمبۆلێن پەکێکێ بلند دەکردن
باوایکی هیچ طریل بر حجتك بهانه خز دست ترکی ده گو و ایریش سر ما بک ام گاوا ت پارتیک سیاسی به پیوندیات سیاست هذا دویت بهانه اش دجمنه کیش خو خورتر چینه که داگو به التخینه و تروشات گلکی ضعیفه هاجر افك شينا هاني سربرساتا ام برسف بدن تخزمتا ويتخزمتا كردا دبا دسبيكي غاوا گچيبا غاوا اف مثلا نافچيا صدو نافچيا ارام هات كرن جسي 5 كيلومتر كمتر زيتر وبدرجات 400 500 كيلومتري بلا افري كفتن بري نها چيبايا ونابرا كردا وكردا چيبايا اف بهانش دستي باكي تركيا درخستانه بقولنا نعم تركيا تخوازن دفرده نام دخوازن جنجويدين ارتشا ازاد فرده نام دخوازن داعش فرده ونهيز الرجيم فرده كردي ويب دل تركيا با باريس بدل ويب نبدل ويب بلا ما خو ريك بخن ما دام الدنيا قشيد هي قافا قدش منك تي ملتك تي كسك تي مالك لازم خد يوم مالي هفدو بقر ما مال دي خب خل هفخن ودزك جاتي مال تشيد روشا طبيعي ولوجيكي واقب انسانك دزاروك بعقل بن ويبيج نيك كتين مال ما تدفهم ناخذ كيف سبب كو اف يك ريزيتش نبا هكاكي بيدي تو بعد باردكم افريك يك ريزيتش نبا وش بر يك ريزي قافا ام قشتك هاي مجهي يك ركفتنا هوليري يك اد دواء دهوك يك افانا قشتك تكاي سروي كيت كرد قود افنافچت فيب بهف باشي ببريفت برين دفي دزگاه سياسي بين دابش كرين دزگاه سربازي بين دابش كرين او دچون دهات تقول نما اخولا افشتي افخوينا مداي باش افخوينا تداي زارو كمان بامي جيراني مني بسمامي مني برايد مني خويد مني ام زاروك ملت نزاروك بارتي كان في شهيدان اش بولوجي سرساغيه مش مالباتي ما خوازن زاروك ملت ني بارتي كان تي قيمه الشهيد داخل وقت الشهيد قيمه تدكي حزبك شهيد بو كرد كرساني شوي قنياطاوي اف باورياوي اف هجر مساله بو حزبيتياتا يو تويت كهفالي خو تنرخي كم كر قيمتي وي كر حزبيتي افا مشكلاك دور غافا مجلس يدغو ازبيم ترها باش نبترد هذا بو شريكه بيجن تشريفه نه تكليفه ما تكليف جو سر مهبا ما انا كاف شرچه بو پشمرگل وربانا ما رفيا ما اوجه شهيد كتبانا ما نه بهفدور شهيد كتبانا برباني بكانا دفقنا غد غافا جا هردو علي بهفربانا وچقيس دلخوشي وارامي دقات برج كرامات وچقيسي ارامي وبهوري دل ملت ما خصايا قارب حياجه بيت برخوبت ادني او بهانه قدس تركي هي المهم مجمره نها تركي وصل شو دخلك دبيجي ام مثلا من دشي كردات ني تشتكي بس ام برسام الجنب هكاكي وباكاكي سيرفيسينوري وصورتها بيشوان بس في بهانه جسي وندرخي بلا خلق اوروبي علي تبكن امريكي علي تبكن بيج باباتين كردات دخل تفولوجي نها اوروبي جار قال لك جرام بزافات كان امريكا بزافات كان يعني مثلا ترامب دفع قوم مسيس على افشر ساكنه راس دي بيجي ترامب يك جوان سروك قال لك راس واشكري برحمي ده عقبه نزان الشفافك السياسه دي وقت بازرگانيه تعامل دك برايا مدجبرگ كرد نزان السياسه ترامب باشترين سروك جبرگ جي فهم بك السياسه تاي فهم بك يعني يجي وقت اوباما تشقيسي سوريا جو خط احمر كيماوي وايام بشار معدوده ونظام شو درو دفرت خلكي وخلكي باوري بيعني وای سوری تزام بچلی ها 10 میلیون در وی 3-4 میلیون هات کشتن و ما یجی بوق دینالی هاتی ام ناخذ یک سیاست دجمه شاطرتر بود درمان بك ام زلامي ترامب انا كرجنا رازينه دراي عمد السياسه يقول لك راح نيبو هدر وي 3 سال شهر دور خص تشوش تركي تقول افانا بيدن قصدن حسدن اردوغان جي مول سر زمان دركت قربال غايب وخرجرا قد كر وخطابه قد خوان دقونا امريكا جمرد بيجي افانا نه پککن لی پککن یعنی امریکا برافانیا مت کرسی سال راز بیج ترامپ في مرب ضمير بيشتغل امريكا هول دا كور ببليك نتني هول دا دخواست انه بيجي بيدنا بككي ودقود نقد خواست دقود اشتركات دقود برا ام نبكك انا ام تعامل موافق وقت قصد وكسد وكجبلي بس جرك بيدي اليكاريات ترامب بكراش بو ترامب جي علي بكرا دفرد وشنو اليكاريات ترامب بك وبيجي راست خبراتي ام سيمبول بكك انا ما خوازن قالوا درش ما بكك انا ما خوازن بيكارو وينو تشتغلوا بكك انا ما خوازن وامريكا فتلك الجور داس بيش خريا فرنسيه ابو مبادرات فرنسيه ابو فيدا بريطانيه ابو ام بين نابر خد يعني هجر باجه كم من سر خد دابش بكن هجر تشريف ما دابش بكن وهجر تكليف ما دابش بكن شاغي يعني من افهم انا جلست عند الخستا وجفي خوشتر تنه هي كامل قافا الكرد هفدو بقرن بلا دجمني الدنيا يجي بين سرسري كردا قافا الكرد يقرتي من اول ما انت
بس چما دیتن که کرد نبهفرانه شخوی جای دولت جی نباب تر رابط اف وکشانه هانه گرکش بری نهاده اف وکشان نجبو برجوندیا ترکی ببایا بلا پکه که زانی با نکارب ترکی عسکری به سربازی به سیاسی به چلو به ترکی تکه و زانی بو پکه که زانی بو تکه و تجی زانی بو تکه و مجی زانی بو تکه و ملت زانی بو تکه باشه نه ترکابت پشمرگا ببوره از برصفات بدم يعني چیزی خوشتر بگو انا دستش بدل دست ترکا دبه وش بدل دست جنجوید اپوزیسیون هم تندرب دبو فان ریدرش دبو فان جنجوید گنا خانیا سرنا خود تاپود کنو ملت مت شردین طيب چه تعدل پکه که بهتا يعني ملت ما بهتا گنا دست پشمرگا دبانا ما خي خويلا ما جينا كرداي يعني هم تهرو بيت فانا ببين نكرد تستعد داويا داوي بزوري بالخوشي بتاخذ دست دجمن هذا وقت شاوا عفرين جوزي بان رژیم که بلا بپشتان بگیره ما پشمرگا نکر و رژیم چلو هات بهن کمیون ما کمیون ترتوقات تركي الواخص وبرلمان ونفس السيناريو بعد دوباره كر جار رژیم آنیلو بس كان رژیم چبكه كان رژیم چكر جار که تنه مبعث بدرفشين انا كسي شارع اخوي كردي اف كسي جنب ترانه ومبعث بدرفشين وفا پشمرگا درباز بخيو كامل بيچ چه بجار که تنه بعملت بك هاجر براستي تش كرداي وتملتي كرد باريس المسألة ناكف السرياد وناكف ثلوجيكي وتم منطقية تشما قافا قد قبول بك رژیم بيتو وتبزوريم ياب كيفية بتبدي تركي بس قد تبدها پشمرگا انا شم معادلة وبهفكشة سياسي وعسكري باتايا هما هندق ما بوه هذه الناف دولتي بقول انا بابا اف حاجات تيت بيج بككي تني پشمرگا سربخواني ونپككن باش برز احمد اگر تو دنگی مدکی باجار سریکانی و کامزانن باجار کی روجاوای کوردستان گریسپی د دموگرافیا روجاوای کوردستان یعنی وکو باجار کی عربی تهجمارتن لسریکانی سیناریو عفنی لسریکانی دوباره بو و بریا چند مشمیران ارتشا ترکیه و گروپ چکدار در باسی باجار سریکانی بون چل پیشیا سریکانی هيا د پیشه د ایوارات و تماشاوانه تبخیر و خوشی به تدمیوانه تی جامرگ خوشک دشتغلی براستی هیوین دشتغالی میوانه تدهبون پره راست بون سریکانی لبر چو از بنی یعنی چما می تحالیل سیاسی بدینه می چما او چو کدست و ارهابیات و ریدرجا فرق محمد و حمزات و عباسات او هو چته اردوغان يعني او تشو بس لو كان ما بقر وقت امل هذن قالوا نا امنا الهبن وما كان الهبن اواجا ازوين نزانج برق تشار نقلا جناب سروك مسعود برزاني كر نكر امل هبناني شما امل هبنا هاتن يعني تبي شي انجمنا نجتمانيه كر تبين او بخب خلنا الهبون بدليل يعني وقت بدور كرتنيد ببيرا و پیاده دست خوابت لپی خوابت مجلس قفل جبرن جمخه يعني مجلس بخوب خلنا لهب بون انجمن بخوب خلنا لهب بون ل این دوازده پارتیه گنه لهب انجمنک چکرن او نلهب هاتنا هانی پوخی و درکت و درکت گ زوگارن خوب دلار بفروشن و متنقل انجمن اجتماعی کردی بخون لسر هوا ابدا ما وحده جدر نکت ما نای بیراوه ما تقدمی پیشورو جیدر نکد ما وفاق جیدر نکد ما نصرو جیدر نکد ما کس ما تیده يعني جبهيدي هاتبا وسير بوي ببرا جمخوا افشتر دبيجون قادات مرتزقه قبول يعني كما ام حقائق نابيجن كما ام شعب ملتي يقول حقائق فناكن قالوا او بيست و4 ساعات شغل بوجير شر مالا برزاني كربا بو وقت دولار كت انجمنه بسري ويسون خوار وقت ك $5000 دقيقه بو وقت $1000 رابو بسري عبد الله سوند خوار عبد الله وجلان وهاد بو ابوچي وي شو كردستان اجمر تشيكن ام نلهدن مشكلة من نب بياده و آپوچاره مشكلة من بپارتي مرأي و مشكلة من بملت ني كرد رأي ابدا عبدالله هي پارتياوي هي سرچعبا بس حاضناوي چما كري 100,000 انسان بي ها مصيبه كردا دوي اندست خدين سر درد خو و درمان بكن ايرو گ انجمن لهبا ايرو گره ندابانا پیاده و تسلل ببا و توغل ببا هندر روجاوای کردستانی پیاده چما تنه تفکر باشور کردستانی جبار وازده ای گکاربن بقلقنج باشور کردستانی جبار قیاداک شریف
محترم وملتك جامير جاء أفوشا تنر باشوري كردستاني ليك بيراوة جي بكاكي نجن هذه هي جي بكاكي وقت ملتي مدبر نوكو نيسكا أريد شما وادبر نوكو نيسكا حيرابيرا لا ينعف ملت يكي وقت مالا برزاني سر 120 سالة شردك ومشروعي قومي لهبو جرك أم بدن دو ما درجة بردا مدادو يكي أم نزانن بكي ولا يكي وخالي ومدكاوي وآبي وخالتي كاوي كي از قلهم بملتي متي حياة كنجي أنا نظام بن مصيبة بملتي مرأي بحاضنة في بارتية ري أب إنسان هي عبد الله وجلان هي سرچ عبا إيه بس ويش ما بي بسط حزار نامده أريك دوت أوقع بارتية ما چما لهف نكرون بمشروع وقت جاميرا در نكتن ويشما إيرو أردوغان ومرتزقي خبيني قام الهف بانا چه باجاري هي چه أخكا هي وقت يجي ديمقراطيات ليهب وقت مدد قلهف نلهف كرنا بارتيان روجافاي كردستاني ما صدام كيبون منا بيدي بو أزبني أشتغالي جرنابي بككة وبيدم برا أم في خشك زانب المرتزقان أب يعني وقت أب إيرو سري مهوانا كيمي مهكف بيستو 4 ساعات دبي أمريكا خيانة ما كرون وأم فروتن دوه إعلان كريم مظلوم عبدي دبي جاء أمدي سبوار الشر داعش بكن أب يعني حزبك مرتزق له ما دبي مرتزق كردات لبن وهي موجودة يعني وقت تدب أمريكا خيانة عمدكي وأسفروتن عيني بيشتو يبروكي دي ست خد كت فنغا بكريبا أمريكا معناه برز أحمد هلوستا كجاكي وكود نوچين مدى جهاتية هون شاواد نرخينن أو لقركرنا كردات غير نه الوسط جوار هي ونا سياسة الجموع هي يعني لبا من كجاكي إيشي وينا وشغلي والباكوري كردستاني هي إيرو قبل هناك قومي هناك نتول با كجاكي هذا حيجده محافظة عند ولاية كردستاني وكردي صرف كردن لباكوري كردستاني تشما أمرنا دوانا بإضرابها شامل برا قش دكاني خو بقرن ما أردوغان 3 مليون دكان بتاقين وبفجرين أزي دكاني خو بقرن أزي بكم $1 هر 100 تالي روجا دنيا بده 200 تالي وأردوغان لسر چو قارونه وبي تفاوض التربكي تشما ناكي كجاكي تتيتد بمرابط بالجيخوة وشري خو بكم كورونا نقارن بزلامي دواد ناتو ده أمريكا البشتاويناي وروسيا البشتاويناي أم نقارن بي كجاكي القلاندنا ملتي كرد قاري لهندري روجاباي كردستاني لكي كجاكي آني جمع وكي بيدي آني جمع نلعب هاتنا بارتيين ممخابل شما أم حقائق ملتي فرنابيج أم لهفبانا ومشروعي ما مشروع قباش با وأنجمنا الاجتماعية كرد نوك رملي با وك هذير با هفقرتي با يلو جيب هيديد ما تنة شما جيب هيديد باشوري كردستاني تنة نكارن جبر قيادات جامير نوري إيرو كجاكي قرق جي هاتبا خصد 100,000 إنسان لساحة تقسيم درخي دليتا قرد بن أردوغان كي حياة بالشهوتي والدرمان بقرق درماني چي تفاوضي بكي يعني شما ذيناكن شما اضرابات شاملناك حجده محافظي 3 مليون حياة 4 مليون دكاني كردان ازي بقرم دروجة برا دروجة دكاني كردان بينقرتن وشخل اردوغاني مجرم بنار بي تفاوض بكردار بكي انا شما ناكي كجاكي شما هاتين قلاندنا كردات قرر قالكي راحت في سياسة مرور ريبي بالسير قالكي راحت باي ام كارم بفكرات لامع باي ام ديدن كجاكي وكجاكي بي رابي نا وكا ايقاد معرف باشا برز نور الدين مولات ركفتنا تركيا وامريكا يعني انها تقريبا در دورا 5 دمجميري مايا اگر مولات بدايوره وچه رو بده اشكري داخلني تركا دبيجن بس خلاص باف مولات وقت شاو ام بندي امريكا نما د سبيكرنا اوبراسيون دي شخوري كفتنك نابروان هبو دوريه مشترك درخستن اي بري اي بجي اي عزماني درخستن داويا داي تركي قو خلاص ما دام تناك في تشتي از باذن الدستور از فيها كما امريكا خوكشان وليدا اف جي اف 5 ساعات خلاص من
يعني باوريان بده او تشتي قفق تركي ددو اردوغان دده وبجي بك بس مثلا وقت انا ما مستجي اشاره بكر ميفانيتي عزيز وقوتني وجي دس خوشي وجي سرفرازي بلاستي شما دستك هي دنافنا كرداد قلانا كرداد خوازه يعني ام رايا مي كردي شما انا مري نروشن بيره ما نزاناين ما نمفكر ما نبير من ما عيان باجاره درناك في خو بيشاندان كي تشوچك بكن ده 15 كس خو بدن هف بيجن يا باكاكي خيو انا كاتجمر او 30 كيلومتر انا درك بري تركي بي امش خو بيشمرغات داخل مجالس محلي شيكن خيو بلا روجك قلنا خلكيجي هبه يعني شما عم مصادره رايا خلكي دكن راس بارتي ما چپ راست بگوی هفدو کتبون اویا گاز کس نمای گازش پارتی آنها کردی بس دی ساجی گرگ نرینا خلکیت جه خود به از دشکی دیجی دبر پرسکای انا کسی وی کار به پیشمرگان درباز بکه عفرین لی پیشام نه يعني انا درباز عفرین نک يعني مسألة درباسي عفرينة بك مسألة فيت يا طيارة هره ويا بين فيدري جديرك حياة عفرينة الشرب هيدي كربايا حياة بقى ويدري تو بيدي وهفدو قلان أم دبيجن الفيدري جرك بيدي حد شوكا كاس بيخينه دال يعني أنا نتنه كرد برزاني بيش مرقات خوازن يا بهجي بيش مرقات خوازن بلكي هي استروان سفيك ببي بلكي إيري استروان سفيك ببي الظاهر بي أنا كان ناف جماوري بلكي كم خود هنا كانت خوازن بدك هناك از پشت راسم پره وان جماوری پکه کنو پیدی نو سر بخوان خوزیاد دلوان و خوزیاد کذا بوان زارو که خونی پیشمرگی ببین دناف خودت وی روزات نگید نجمو شر ترکی بکن بلکی حیا داوی ام دبیجن به بهانه ام روی ترکی راج بکن ام وارو رش گرانی داید دو خم واجب ساکنین ام بیجن بابا افهم ملت الفيدري نها پکه کنه ما ام بهانه مش درخص اگر هاتو ترکی به تفولوژی لخن وين شغله كتير كردان لازم مش بناقم كاربين برادانية برقو بدن بس قبل أنا كاتب خوز أنا قلت قلس تتهني نا تشتكي لوجيكي ومنطقة تبان كسي خوبك تبان هف تيماني خوبك يعني رجع طفل من انت هالبابري خوب بتصمامي خو ايه قلت جي خيد يجي لا معقول انت بين دجمنك هاتي بيشاتد ودح بازاز العم دوري وتبتنا خمي نو اسبري تم حتى لو روش كمنو تهدلي هفدو يشتبه تيبان مك ام تشتغل بديهي تشتغل ما مستح افتش انا بديهين جرك بري بيس على بيدي افري كفتنا بكرانا بقول انا سر شافا كان مسعود ما دام خوينا ما كردو اف بس براستي هيفيت انها ما مستجي قلت افانا مرتزقان وقت ما مست اشاره كر وبلات انني جنها وهاتي خاباندن او بري حركسي باجا كنا خوش بدن ام هيفيد كن جنجي روجي وبوشمان نبل لي روج او روج انا ام كارم بين راي قشتي كردي باقش شبه هيزك اجتماعي كردي هبه بي وفي في كردستان سوري وفي ملت بلنغاز جوي غرينك خوينه رزقار بك اگر نه ولو به خدای نتنی عفرینه و سرکانی هر يعني تبخزان تشتي تركي بيج اشكري نبدزي وملنجي بس تفولوجي از نرش بينه وروجا كردا حربي غصبا عن الكرداب ولا اي غيري كرداب غصبا عن الدجمنا ولا اي دوستاب وروجا كردابي واف كردا ناخذ الكرد بتشتكجي وكشلو مثلا كركوك ريل بلغتن وسرخبونا كردستان بوش كرن حيا حدكي وايد مثلا متواطئ بالتركار يا امريكيار يا غيري وكردستان سوري جي بوش بكن وكردستان شيب وروجا بي ولكن ام دخوازن باراستنا بلد بكن ها باراستنا خوينه بكن ام ناخوازن بلد ما بده دو فان كسي ام نزان بزي بابي ماشكويه وملت ما وكر هنا خصنا بالدست خده برياره ملت دست ملت در خصنا برياره كسي زانور وشمبير هناك بارتي اگر بيجن هناك اگر جوان در ودلو ما سر ملت اوانا هكشتك سرغون كرنه وديبورت كرنه بنش در اجدر في كردستان سوري او گشتك بيرول وبي باندور كرنه لفر گرك گوتنا ملت بي گوتن دفر في در برجوان يا كردا بي باراستن يعني نتني ما مست اشاره بكر چما دكان ناي گرتن باشته لتركي بوي هفالي اوبوزيسيوني يا بكك والسوري تبوي هفالي رجيمه كان تشخير جوان حرب بيمانيه تديتن يابو تضرب تاتد بمجلس بوي هفالي ائتلافه ومالا ما خراكري تجي مالا ما خراكري بفاري كفتني اخويا نتم هفالي كيرد بوي هفال جمهوروش كبكيري تبي وعرب بيجنا الصديق عند ضديق نفي رجيمه فدل تكر يابو ونا اوبوزيسيون تركي كماليست فدل تكر قال كما شيخ سعيد بيران بدار بكرن ديار بكري بيشتي كردستان تركي رزقار كر چما بان حواله خوي اپوزيسيون تركي ناك تو حشته پارلمانتري تهي وانا 120 بلكي بيتر يعني پارلمانتري وان نزيك دست پارلمانتري وچيناكن وندرنا كفن پارلمان تركي وناسيانه كيچنا كيكل دار راخينا كم ترين دشت
يعني والله اوانا بيجن بروجيكي در نخش بونا روستندنا في شري وبرلمان تركي ببدبش وملت تركي ببدبش وجفاكو ارتش ببدبش بس عبرتش دجمنا ناغري هاجر بككي خوينا كرداتي دابا وبراستي سر كردا بترسيايا وبراستي سر زاروكي كردا وجيني كردا ومالي كردا بترسيايا وغافا كوك فيغا في بافيتايا بس تجبوش بي هفالي وان وتفيغا فيناكي اف جي برسياري تشما تبوي هفالي كماليستان نجمو روجي كيولوي تشما هفالي جهبي مهبي رحمة خديش برجان جهبي بيسترين بارتيين دكتاتوري وي سيستم إمارة حياة حزار ونحسولي بيستا إمارة كردية بون إمارة بابان السليماني ناكا من ديرو كده لا بدش منه ما يديرو كيها جهبي حكومة تركيا بحث هرم آرام دكا بخازن بكورتي تجمع بحث بكي أو هرم آرام بشتي بضايهاتنا مولته وتركيا دست بهرم خوابكا ورولا كردار ويد هرمي دا وهبه ياما نها رقدم دما سياستي ام نما مشكله بككي چاوات كي يعني دخوازه مجيه كردا ذمرينه وعضلاتها بيخينه يعني دفين من اذا انسان بخود خو تعالى بكرم عندي بمجي جماجي نما شو كثفه كده نما انسانيه تاخذ دركت ام ناخذ قوتني بيري بيجن نما قلتو انسانيه بمجي ببوچه ام نكارنا سياسه بككي سر قبول بكن ام مجيه مفمرين وعضلاتها بيخين واگر عضلاتها تبيخين بابا كاتش كو كارب تركي ما نفع عضلات ما جيت بهستر هفيمان ما جيت بهستر جبهوان يقرتي ايت بلاولا عرضها طراس نشكت خورت نجبها تخورت نهف بيمان تهني ام دخوا شر عاقلنها شر سياستي ودبلوماسيتي افقاس دنيانها افالي من بني بشتامه افانا نه افالي بككين اف دولتنا بشتافانيا متكن افالي كردان دخوازن تشتكي كردار ببينن جوي كونكوجي كردار ازغار بكن نها سياسته دورا سياسته ام كاربن بفان ولاتي نهار رخنا تركي كن ام بجن وان ام بيجن ام امادن نافشيك ارام اشرافا ناف دولتي تشيكن ام ذات ميد بيجن وام نافشي ارام چناب 30 كيلومتر به دفه كورمنا 120 كيلومتر بيش بوم كردستان سوري كيش تيقني بيك بارتي امش ديكتاتوريه وش داغيركريا بعسياجي خلاص من شاميجي خلاص من تركي جني نافخه جيش الحر وجنجويد وعلو جواج من نافخه بمورز تقول 12 زلال بكم ام مثلا كردستان عراقي كركوكي وشنغالي وخانقين جبرقي خطه اسيف شاشا اقل حزار ونسد نوتو كده برياره شاسو حشته وحش دركات كركوك شنغال وخانقين ندى بوهشت من بغداد وصدام وبيست نحصل حيصل عند فيدا رزيدني ما بانج فاكن اف دولتي كن اف خلق جنها بيشتا مفتين فرنساي ولا بريطانياي ولا المانياي ولا هولنداي ولا امريكاي ولا قلت ولات جوار مي بيجن كاكو ام ناخذ نبكك ونتركي ونجنجويد جيش ازاد بن بنافيتشي ونعلو جوان ونداعش ومكسيد الناقازن هيزك ارام هي هيزك بشتفانيه هيج مر هيزا بيشمر اوجينين بلا هيز نتمنى قلتي بين خيوم نافشيك ارام بكورمونا 120 كيلومتر متشيك الحياه بنيا شداده او نافشيك ده حسب جندواري حسكي باريزغا حسكي وفيدر ام مخاوف تركي جنا هيلن وام كوكوجياسر وكوكوجيجي ام سر كردانا هيلن وام نهل شبيل بدنا بنابرا تشيب و بنابر تركي هن بنابر خوجي بنابر كرد ايجز منطقه ما تشونه او بنابرنا فقر مال اخوان حياه بيست حزاري جمع بنابر سوري اي عرب اي شامي وطابين النافخه بمرجع بلكي كامب كيم شخور البنيه ديريج وار تشيكن البنيه حسا كيم كامب تشيكن وقت شلو اف كامب نازحين عراقي انا الكرساني بلد بالاشراف انا تمني قلت دبي وباشرافها حكومتها هرم كرساني ام منتخب اجي جافا جهات ونافشي ارام انا في دولتي تشيب اف جرك خالة سركين ب مجلس وطنية جهازن الاجتماع برور اجه هجرناف بقى كده هبل كسر براستي خير خوازج بو كردار زغار بكن افريا اساس افريا مجي وافريا منطقي لوجيكي فريز احمد داوي فرسيان او رفض كردي علين كردي بارتين كردي كردستاني دفي تشبكن داكو سيناريو عفريني وسريكانيه دوباره نبه و باجارن مانا ين روجافاي كردستاني نكفن روشا سريكاني وعفريني ده أجبني يعني قالك بيوست مرو جنيه خبيج يعني هجر ويرو جاهني جارك أشومن دبرك شطرنج بباجار السويدي الشارجاري بأين مرد دول سويدي خسرين ما جنهوي يا إمن مخل بيش نخستي جنه ماي وقت بارتين روجا آواي كردستاني از گناه یعنی از پیشی انکسه گناه باران دکم چلو ت روجاوای کردستانی دست با مرتزقات برده یعنی 40 سالی دوزا کردی هندره با کوری کردستانی بعرض زلقان چلو باوریات پیت قلت بدست ویف برده وحجاريت بحجات كي تبي والله
دولت اوانی او نزان وقتی قتل سر هف صد دولت نکاره ابو چابینه لان سر هبون ازبني ان سر هبو انا ابو وقتی عاقل ده حال حاضر ده كجمه نكاره به سوبرمان و بچاره سريك ولو سحري دركب ابدا يعني كجمه عصاموسه دستي تنادوي من خبغير ام حل كيش خردينن ام وك بارتي روجافاي كردستاني بمشروع كي برادر كبن بمشروع كي جامرتي دركبن ام الهبدو بكن وام كاربن عقول استثمار بكن برا عقول بين برا خورد بين برا شهادات بين برا كفاءات بين ناف في مجلس هاني واحياء ببجنا اب جاميري جمت قل كي زاني بسري منو تصدي وكوي زانه هي كما مستبعد جندره انجمن بحوجي مغسليه بحوجي مشروعكيه قلنا نقول بكك مرتزق وقاعده وقداعش خلقوا كريت كنويتين قلنا ميت گناه می دوی ام گناه خود جانب چاره سر بکن نه گناه ترامپ دودگو ام چونه من نفتا شرق الاوسط خصی بن دست خود نه هاتیت سر مر به ترامپ هاتیش خور نفتی ببه نزیکا 35 میلیون سیاره وی هنو بکن بنزین نه هاتیش بر کردستان چیکن امش خور کردستان چیکن لگل امکان چیکن گا اندفی حالی دبن امیتش تی زیدتری سرکانی سرکن مخابن يعني بداوري عمد چارسري وچروشكا چارسري جارك دن غا انجمن لهبدو وغر دجوي وكونغرا خبد سري وبروحكنه وجاميري ميوانته بصدي وكوينات ناف خكن المجين وكاربن بهوسكن هدر كبن وهرم با جناب سروك او براي ما يمزني وقلقي علي كارياما بكش بيتي بحالتنا وكي دنك تقدس با افوشار برد وقام شلو دربيسي وتربسبيه وعمودي وديرك وعن سجاجيار باشا هذا باوريام گلک سپاس بو شروعکاری سیاسی برز احمد موسی هروها چالاکوان روزنامه‌وان نورالدین اسمان گلک سپاس بو باشداربونا و بله تماشاوان هجا به وی اویا بکشتن داویا بولتن خو هر شاد و بختور بن